Stručni štab i fudbaleri Jagodine zadovoljni su 10-dnevnim boravkom u Sloveniji, gde su obavili centralni deo priprema za još jednu istorijsku utakmicu koja ih očekuje kroz nekoliko dana. Posle odigranih 5 kontrolnih utakmica, tačnije 3 pobede i 2 poraza, može se reći da su igrači u odličnoj formi i da spremno dočekuju susret sa rumunskim Klužom. Sve što smo zacrtali, mi smo to i ostvarili i zadovoljni smo proteklim pripremama u Sloveniji. Odigrali smo 5 kontrolnih utakmica na kojim nije bila važna toliki rezultat, koliko je da se uigramo što bolje i da se što bolje pripremimo već za u toku ove nedelje veoma važna utakmica koja nas očekuje u Ligi Evrope protiv Kluža u Rumuniji. Tako da ćemo dati svoj maksimum da ostavimo srce na terenu i da ostvarimo što bolje rezultate. Mislim da su pripreme dobro prošli, rezultati su bili ok, pošto smo dosta mijenjali za vreme utakmice, sad na generali smo dobro prošli i mislim da je i stručni štab, tako kao i mi, zadovoljni sa ovom zadnjom rezultatom. Kako ocenjujete ovaj centralni deo priprema od uslova koje ste imali u Sloveniji preko forme u kojoj se ekipa trenutno nalazi i sve do rezultata koje ste ostvarili na kontrolnim utakmicama? Radili smo onoliko koliko mislim da treba da se uradi u ovoj fazi, odigrali te utakmice, odradili treninge na odličnim terenima, utisak je u Sloveniji su i trećeligaši sa odličnim terenima, kao neki naši superligaški, tako da imali smo dobre uslove i u hotelu i kažem na tim terenima, jedino malo što smo morali češće da putujemo na te utakmice jer nismo igrali tu u mestu, ali ok, tako je bilo i za druge, tako i za nas, zadovoljan sam kako su igrači imali odnos prema treningu, prema utakmicama. Videli ste po ko je pratio da su svi igrači nastupali, da su, mislim, najveći dobitnici ovih priprema, ovi mlađi igrači koji su stekli i to neophodno međunarodno iskustvo. Tako da najbitnije je da smo svi zdravi i da svi konkurišu za sastav protiv Kluža, jer mi se trudimo stalno da, i to ponavljamo, da ne pravimo 11 startera, već grupu koja će u svakom trenutku moći da odgovori. Grupa bi idealno bilo da je što veća. To je ta i grupa koja je iznala prethodno prvenstvo, tako da sa starim snagama, s obzirom da Jovančić nema pravo još zbog sertifikata i s obzirom na veliku pauzu, samo je tu Gašić od novih i mlađi igrači, ali pre svega sa starim snagama u nove izazove. Jesam optimista jer i ta utakmica posljednja koju smo odigrali protiv Slavije govori da može to da se odigra kvalitetno jer je utakmica dosta podsjećala na prvenstvene. Dobili smo 1-0 i, kažem, ta utakmica nam daje optimizam, ali svesni da je Kluž mnogo jača ekipa nego Slavija. Dakle, za razliku od prethodne 2 godine, Jagodinci će prvu evropsku utakmicu igrati na strani i to 17. jula u Rumuniji. Revanš susret je nedelju dana kasnije na Jagodinskom gradskom stadionu.